Welcome to the Leading Site News. Dwarbagori BJP lapenong tu dalam arah tumpen Karbianglong Termas Council Abarin EM Anparta Karbianglong District Congress Committee mai puratoning tiaphan lamthei keboy. Kedamtang ni phai ke troksiar ni Dwarbagori MAC constituency ke parlo dolamara angkangalong tarjem terang ahem kiduk kisung ke phualongan ka humri kewang hot kharang ke tumpen kapachithing no hot Karbianglong District Congress Committee mai phuan parta Karbianglong Termas Council Abarin EM Bertoning tiahin pen Dwarbagori angkang development abe lapenon ki bom Dwarbagori local MAC anparta Karbianglong Termas Council Education EM Richard Tok biaphan Junuda ka koi ki pia puthak Dwarbagori mandar BJP lapen nongtu dolamara rong ara tumpen Karbianglong Termas Council Abarin EM Bertoning tiaphan lamthe keboy alang likeningi tekanga lamthe ningkang samsi chipaklang si isi pen lamthe keboy lamthe arju polik sinang Dwarbagori pen Moses terang nang kilo berta The Leading Site News. Hai ke troksiar ni agak rotonim ti XCM no la linin jetekan ala dak isi paro chedu lage iko sensitive jo nalam budak sini da kachini da manalam sina tompan na tu meje thana bi sini ha isi than dia prang nang litum herangkia butung dompan Dwarbagori perangkai butuh memang tersuruh pejolo ni tum na cahang teng kenal tum apora teng kenal apa lagi terpor. Asi iko sensitif jun alam apa tak kelah lo. Je jong si lang nama lo belum teli tum lada ke development ke claim lo ingat film. Lada ke ajar development tak claim lo iko sensitif jun dulu tang deh. Sida min non bangge hala bang so nili tum kachisong ho ningkan kiep krip program itu disong ho iko sensitive jino puta kisong ho ke kado wing samrilo boy pis da mela surke 10 km ansel surke ambiko da bang so 10 km nang ni puha surke da chisong pi tan nona pi bangge piani myo chief minister ka hai alang ni jelo Dr. Himanto Biswa Sharma lang ninjelo non ke kilometer ke pot ke reduce the si non ke kilometer siansi bichot ala ka jerwa border pan lagala national highway king boli ala ka jerwa national highway hapo aparta rombulang mati ala tumpen ta kilometer le si ila asi kilometer siansi reduce lo bolote le tumge already safe dada bange asi majok le kapre tum ningji prai do ta je la da bangge kali digalang lam ni je ta sita me la da bangge le tum ge ap ka te si chukun nam pun si yam no nam po la da ke hoju tema alang li ta ningji lo je alang li ningji ta ni ta ju long lo je la da bangge arlong samti chukur ke ni kanda penangan ke pasiksa lo penangan ke natural calamities dukok ditip lah kita dak bangke lahai bangke aprang benda awidaji athema haku benda arling si chuklem mhala swa haku ateng amang si jum chuklem lu pulte lahai ta itu kema thang ni be lage kajawa eco sensitive jun pen thang relation of isitame that traditionally mane sixdul area rona teng pen si ronga sa pen singki jiwai si ajara kam da claim lu pulte ta kai litum akilinu thang ta wadaji lirseng lirsang song si litum lubor ni pi theng pa ador be theng lang chen bisame si chethanam ji bulon te eco sensitive juna puta ke do pilang si rada tum si chini ji ninghang bulote penan asap suk ke than prui po si la hello je eco sensitive ladak tiger reserve forest along ke arul pidu kiching si la ke korjun bulo asopi bafarjun asi eco sensitive jun ana pc eco development jun kya fuela last lo jadi korjun bulota lage longkang reng re lu munira har sita dam lo puri long ada lage longkang re kang re aso pipen bafarjun bulole pon dela da bange pini munira tum damlongi pon dame hala dake lason lo je unang de jonto pinang bachuda na uni ang de buntu jonto pi pati yang la asal
lapen ansi eco sensitive zone bang la lo je la da bang ge munit tum dulongi kusita me lage true prior authority forest tum ben si tum order en nang hem nukek nupak pa si bijima line bulb kan ji thorjima alu hi tum bang bulon de bang wang si bang ma so pen tri ani la lo eco sensitive zone ge so apian si hemda ga ni hemding song itu cikini hemlong legally lapen video kirot sound system masih asih pawitanya la ane aju tinang tum teng song hemta bang song dono na api bagi jontu junwar ga biar hemta ru miti nampak cepat padong mina asun si eco sensitive jun na dulu lapen ke eco development jun ke muni tum celong jenong cubi cubang reng kuti suti cubi me kita mendapat development masih muni tu maham na cuki me kita mendapat sorkar hi mentang development na pikir hello tiger project anom seteng maga asila soteng buloli pun itu bangge non eco sensitive jun da itu longan na puri delu tapi puri aprandeng men puri da kilometer ke puri da kita menon reduce da lono ti chief minister Himanto Biswa Sarma masih elang dingilo jenong kilometer sebab kalau betul itu kita already set ni kerja kami. Sini lihat tumpang kita naik lah, follow. Hello. Keklaim ku aku tak si alang le ninge kan sita me lang damet pulote alang le kidam tang iem ke coba mahut pen pulote non ke dobom agopmen atum si development bang ke klaim bom lapen abisi si ke klaim kasi alang pulo development ke klaim pulo te school hem kim chot lahai kim chot puge chok chi ku si alang ke ninge sitame alang ke do bom hot same school hem si nitom pini labangso arong mote labangso angkang along ke lang namet mote alang ke do bom hot same school hem si theklong chot alang isi permanently a development ladak nitom apan thang nata lem kanke lasi udam bulote nona ke hai Richard Tok bi wangdet pen pinangan dolomra arlo apan sami kaching thuro our side people no lapen itum udamet bulote imang asonle matha damdet system chok pir koan ni arji giding penakari CPDMD ke road stame non ni tumhan asamala stame nangwan pilo alang le term sa hot si nitum long lo lapen school pen senglok thedung a building nitum aphan nang pi tekang langdam bolo de netaji Subhash Chandra Bose wan ne akrol akutia si nitum phan nang pi lo lapen da girls school lo stame KJVB stame nilitum phan nang wan pi lo wan ne our side mission sinitum non labang so school long same akijoy pen nitum charli du long lo la pen diring along same hala dak same kiduk kela hemejang re apana school same hala dak thetan askim hadak mang deng pipon la si alang phan rotoning ti development plan clay puke la ke alang isi langdam bolote political benefit apan si alang ke claim chok alang non ke wang jilang election ki thurji aphansi alang le dolomara arada phan ki chongthoi aphansi alang wangcho lapen alang pulo Richard Tok bi ke election aprang pulote rong dampo hoptai si aprang dampo poisa si alang ron pensi poisa pensi pathuji buse alang kini ka lake alang ke pechu bai lake lason ke claim ple same nili alang pen doi sega hot Kongres dorap peda hot alang nililong kini do laki alang pudamet bote alang si alang ni kini je paprang lasi development ke claim ke duar baguri arat duar baguri alom ke rotoning ti laki ninje vek nili istami arjunong vek ke pecho bai gali alang si ninje lo development ke duar baguri ke claim ke ale ave athema nili development ke claim ko an ni claim lo sitame alang bangke lason si kiningje niliphan election kitu hot ke nang paremdet puse alang si ningje bek lasi development ke claim ke aleve puse alang si kiningje bek lasi lason thakha pulote nililong same alang nije lo mo apor hot pulote development ke claim tingai tanang ne Daniel lasi
apolote poisa pele khela nang puse alang si kining jebe lasi alang si poisa lam ke pudamet pulote kining je paprang lasi nili alang liphan alam karbo po alam kali same waida plai sapen alang li kining jebe alam ke pini media thengnos tame ni kanglo athema rotoning ti alang ki chomatha ke chokchi ajoksi alang li ke remlo lasi tharwi ke thor ke batei siang ba jorno lasi pudamet pulote lasi বন্ধুলে মই মোৰ নমস্কাৰ যাচিছোঁ আৰু লগতে আমাৰ এই প্ৰেছ মিটত উপস্থিত থকা যিমান আমাৰ এই সিনিয়ৰ সিটিজেনশিপ ডলামৰা আছে তেখেতসকলক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যেহেতু আপোনালোকে 2-3 দিন আগত আপোনালোকে জানে ইকো সেনসিটিভ জোন লৈ পেলাই বিভিন্ন সময়ত প্ৰতিবাদ চলি আছিলে তাৰ মাজতো প্ৰতিবাদ চলি থকা সময়ত এটা নিৰ্দিষ্ট বাউণ্ডাৰী বান্ধি দিছিলে যে কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে থকা 10 কিলোমিটাৰ লোকে ইকো সেনসিটিভ জোন পৰিব বুলি পেলাই কিন্তু তাতে অলপ আলাপ আলোচনা হৈ পেলাই এতিয়া 1 কিলোমিটাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ অসম চৰকাৰক আৰু লগতে হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যিটো তেখেতে বক্তব্য দিলে 1 কিলোমিটাৰ হ'ব বুলি তাৰ কাৰণে আমি বহুত ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ আৰু আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থা হৈ পেলাই আমি সেইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যিহেতু এতিয়া ক'ব গ'লে ডলামৰাত এৰিয়াটো আপোনালোকে জানে আসাম মালাৰ ৰাস্তা পদূলি বনি আছে যদি কালি দিনত যদি ইকো সেনসিটিভ জোন পৰি যায় আমাৰ ৰাস্তা বনোৱাৰ ৰাস্তাটো আমাৰ কিহৰ কাৰণে নহ'লে দৰকাৰ যদি ইকো সেনসিটিভ জোনতে সেইটো পৰিব লাগিব তেতিয়া আমাৰ কিহৰ কাৰণে এই ৰাস্তাটো দৰকাৰ হয় সেইটোৰ কাৰণে আমি 1 কিলোমিটাৰ কৰিছে তাৰ কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু লগত যোনবিলাক পলিটিকেল পাৰ্টিয়ে এতিয়া হাল্লা কৰি আছে বোলে 10 কিলোমিটাৰ হ'ব লাগে 12 কিলোমিটাৰ সেইটো তেখেতৰ নিজস্ব কথা তেখেতৰ নিজে বনাই ল'ব সেইটো ইকো সেনসিটিভ জোন আৰু আমাক ইমানটো নালাগে আমি যিমান 1 কিলোমিটাৰ আমি যিটো নিৰ্ধাৰিত কৰিছে সেইটোতে আমি বহুত সন্তুষ্ট আছি বুলি পেলাই আমি সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা আমিও এই প্ৰতিজ্ঞাক সমৰ্থন জনাইছোঁ আৰু ৱেলকাম কৰিছোঁ ধন্যবাদ